Today talk na roots and culture. Today wat we trafasi. Dus die man te mi wiki. Dams do onda me luku wantori. Dus Amerika mina fijne boter toch. Mis dop mi luku san fini. Fos mi te kon conclusie. En mi ap ala sot mati. Ja, brief me. Mabi voor mati. Mabi scout mati. Mabi hitman mati. Abani karkong ala sot mati mabi. Inusta mati samne ori na pedophile. Malem adke me bon. Gudu mati. Kon mati. Vooral de kon wande dat hij denkt dat de kon moro nu wat uno nog scoren. Maar dan bereikt dat ik op een bepaalde manier voor zo luka predalek dat mo wen kuwa san even. Luku bong taki a cultuur in sawe kweki kontok. Minanga julek root boy, minanga julek youth man. Tok, want uno bigetere weleri. Against leki we bribi eerder sawan gudu man taki. Tok, we bribi eerder sawan masa abi status otaki. We bribi eerder te doctorandus of professor kontaki. Waardoor we libi a egi koni en a egi insecten sa usref abi. Want usref geboren kan ook koni. Dat we lip na wan sei. En omdat we bribi sa de meitaki. Dat we vergit wan sanit de ma apo asprak. Sa de ma mag mek usabi en sa de ma mag mek usabi. Dat make me taki emancipate yourself from mental slavery. De man de gudu man, de man sawe shileki, ala sansa de man. Wis wan gudu man tegi no tak doko ondra pick-up, draai opo dape, jompo abra fets, ay jompo kreina gotro opo kombaka de tak baka fo yari yo gudu, brip mi yelongo doing. Omata wan gudu man tegi. Maar dat yup chine fosa kande, esu emekem chi moeite doen chi best, e foloke e ontwikkelingsrevidata. Maar wenki wan sani, de shileka lolo sana mai taki. Dat na een probleem zijn en met boom funu aine opo. Sais? Wat we vergeten was ani. Ukar want to gudu man gimi so sabi. Ukar want to money man gimi so sabi. Angawa academy achtergrond. Wang. Saif saren weg. Karwan de man dat kon gimi nangawa academy achtergrond of sa wa multimiljonair sana bachelor of doctorandus karwan to gimi yo stak kan die kan suko for physics. Bo voor guduma usabi misa bo voor yusap omeni osap omeni maar a probleem sa we abi. De man lok to say de man sa ab demonic ba de man ap one tal sa de mij taki. En a tal dat die minanga you no mag verstaan. Dat de man schreef e creëer one tal sa minanga you mustaki. Ale wat dat? Mooi tori. Toch, de man ik creëer want als een minanga je mustaki, zo voelen kan verstaan de man en dat mistak we trap gweni, arki motegu boom. Ja, want to man sana make money in a libi ete, biggie money. Ai. Toch, want to man sana make biggie money in a libi ete, maar de man opu ai. Want brief me, de man staat story setik ban nooit no opoi ayere, want serike sam, minanga je must stand up eh. Minanga ino mag grond komit ding, umustande rokomaf de man, umustande postbode of de man, umtande knechtvoer de man, umtande de man footboy. Dat de mij kiezen tussen unu lukusuma de man mek rise op, dat de man mek tuma funu rise op, maar unu mustan so. If u konta pan niveau voor de man ook get fuck up. Omdat altijd na alleen de man schotel voor bij unu. Constant de mij collega uit dat dis eigenlijk moest doen zo. No, brief me na lei. Na lei. Wis na in een familie idee, toch, Japan nefo, sa ne make money so furu, Ameriko kong de yang ane, Ameriko tranga, toch, wis een familie krutubo de, wan bere krutubo de, tamat otaki, bijna heel familie, tama opemo fotaki, heel familie bigelu kutak, sumana disis, terwijl kan de na man dat na duman kama fa bere. Kan de na man dat na man ahir tai ame alusu fa bere, maar omdat amana voor money, en omdat amane shine, of amana mane so, dat man dat une shama, dat mek we fuka constant toch. Want dan omove me, of omove you, of tante view, sap, ome money, ome euro, ome dollar, ome mona abi, ome pokline, ome so, na tante view, of omove dati, na saeng otaki, na dat wo bribi. Mi konti de vleku wan sandis uit, seinde. Mi sitak boom voor tori me wan takan unu ma seri kesta, de guduman sa eleu op, de ma dat fuluk ba. De guduman dati, fuluk ba.
1000% de man voelen. Omdat de man voelen nu, met hem lukutak minangay nooit no man de tap alleen. Omdat kan de serie kesa, you go stotuk ba, ina denki sa de malaria. Maar mi, e denki trafasi, mo gi one voorbeeld tide, lukuja. Isap sam sanga ala de kon blaka brada, nanga safunu. Isap sam sanga ala de kon inheemse brada nanga safunu. Isap say sanga bon furfunu. Wala malatok, u geboren na nga wan koni, u geboren na nga igi sabi. No was manatak inomag kwa skoro. Skoro sowieso im gov ontwikkeld, leer go om na nga trasma, do bepaalde sani. Maar you koni, je geboren na ngeng. Je groko na ngeng, you abeng. At dona you, if you want gebruiking. Want van mi na ngay jaso, mi motegi, mi no kies 24 uren en een halve seconde. No. Mi kies 24 uur per dag, you kies 24 uur per dag. Sabi dok, mi 24 uur per dag, you 24 uur per dag. Dat taki, sa mi edwanga mi 24 uur. Mi optak you e gebruik die view nuttig. Maar te mi gebruik mi 24 uur per dag, dan mi probeer voor reis misrif op. Toch? 5 uur per dag, dan mi tekwa rust, want mi is ribi. Toch, maar de rest van die, mi probeer constant voor doen, saf mi gwa fesi, dat you na 18 uur per dag, smasan ye luku. 2 uur per dag, je zoekt aan friet. Dat is 2 uur per dag, jongens, do, hoe je wat is je om een smasanikba. Bakar dat is 4 uur in de dag. No, amasa de constant e bezig. Wis amane go vooruit tide tamara, maar amade constant ek zoek gro. Gena man dat hij. Dan moet leg je uit, sa de bigi wan voor nu bedoel. De kon wan voor unu toch, is a pedema libo in de steek. Als systeemleerder man taki zolang ina op een diploma. Inoma fenwa roko. En natuurlijk, allemaal ik was scoren, allemaal bereik wansani. Maar dat we kochitak a realiteitsrevi, a politiek is zo taki ano diploma en make you rise in a konreja. Of je ser dopu, of je sabors maar voor de op je abon formati, tak politiek kan doen wansani. Dan fosi, of je doet money laundering, mijn birga money de fosi. Dan fos je right, dan fos je goed in a konreja. Maar if je denkt dat je jasta nang, je scoren, dan je kon goed doen. Brief me. Onderneem de man leru onderneem. De man om leru tak skoro fugo skuroko. Skoro fugo skuroko na bullshit. No man af kolowi tak im skoro fugo skuroko. Ome meisjes, ome dames zo sabi in de su. Anga crossi wenkri, dan a bachelor opleiding. Ome tante na nga nicht of nevo voor you. Na dokter Anders mas dona wan kantoro. Next ane bereken. So neng e skrifif mas ay kong na nga gwe. Iwan taka brokode, say brokode. Naf go skrif neng voor de voer mas ay kong da pa kabinet. A brokode, say brokode. Naf ko noteer. Sumay kong da pe na kantoro fibasi. Nafasanti skoro. Nafasanti bemtron dokter Anders. Mi kante egu sa de mano wan leru nu. A koni ina libi no detok. Kandu no be sheng ete. En boom funu sheng ba. Ondernemen. Sana talent. Adoti chagudu. Adoti vruchtbaar. Wisi poti finga doe na doti sanang. Te hare baka 2 minuten na fi. Waher anu kankong. So falk adoti fufu. Dus uno mek de man fulu nu. Tak ay na ungo. Tek is koro ungo. So wan brief me no af de ekto gudu ma isanang. Na wan bomo skoro papira. Of wa academie achtergrond. No waf ding. Tok. Alamano man kong gudu. Alamano man delek dilep sarju. Alamano man delek de mandati. Brief me. Maar allemaal moest maar libi gewoon gelukkig. En dat kan. Pas toen maar verstaan moest refidaan. Pas hoe maar volg samen bedoel. Moguatori. Lukumi poto an sturu ja. Asturu disi. Na lekwang. Wan komchi. Voor de wetman. Zo de makelaar de blakabadanga safono de bigi wan. Na lekwang komchi. Zij vangen verstaan. Dat de omofunu, sapsan sanga de man, luka yuru want luka bal. Tere man guaskoro, de go tek leri, tot, da de man ab de egi koni, da de megos doe na a klas, da me sap fama is doe na klas, da man koiri kong, da man verstang na nga man sabi sa eng abi na nga sa geboren aan mij puring, voor sa gwe na klas, da tama puring, da mij poten verstand jata pasturu. Daarmee kost don tape verstaan. Dat tama kost don tape verstaan vind je. Dat want aki amang trontone. Dus na soso sas matege no de na tati wang boom. Daarmee vergiet en verstaan je. Dat alles de malera man dat peta pa bord.
So fama kan kisa papira so kanam takawro ko dalag. Dama vergite egi verstaan ya. Tama opo amang gogo teka papira. Sa de ma jamang. Amalip egi verstaan. Legja ta pastoro. Dama ik gwe na lekwa robot de me kwe kuno me firi fleku uit tide. Boom furu funu no begrijping. Boom furu funu word ik don san metaki. Tok mogos don beriken boom san metaki jaso. Skoro ne pur don. O mijn minister uno kisi sabi abung skoro. Sa de dujunu. O mijn regering zit tok de matak dis na doctorando dis na professor sotok pe akondre de no de. Huh? O mijn directeur o mijn soort man de man pot gunu pe a papira pe a resultaat voor a scholing de. Resultaat van scholing de tok dus mi etaki skoro ne pur dong en no man om tegi omdat ino skoro dat you know wat domang. If you briba san dat i da mi ka bigete tak na solo we begin. Dus voor die ook no kisa kans guas go te kiskoro. Tok voor die no kisa kans of des mafino baba money pai universiteit des mafino baba money seni go betal go stuka. Daarom met de ma verklaar you dong dat you know een skapu. Kom bige tegi ja wala mala wabu egi kennis. Sawe teki na sa wan dat mek teki san kan pas ina edefunu want we tek alla sot rommel wan op prullenbak alla san sa de ma tegu we teki. Alasan sa mga taki we bribi omat na mga gudu matakeng ama werwa yasen das amang ko lei fu kon fulu no a system se naman ko fulu no de briba mama da te mileg wan brood boy brado te tak broer sa de may tak da penal lei dayo tak nei sende minap monif gfi brib mi tok minap man bayo wagi gfi brib de san sa me legi uit tok man bou verbowi osogi dus da mi ino bribi yo briba mang sa a system creëer sen commit you Futan hoor je voor de gek. Maar dat wel je bribi toch. Want dan tap money toch. Afro dat tap money toch. Suma nefo omu num de ma aba papira. A systeem pot de man dape. Futan full minanga you. Omdat temi otegi wansan you know bribi. Maar ta gudu mati in een groep takasani da. Allemaal bribi. Dat gewoon automatisch we ko firlek wala malat dong. Gewoon we ko firlek wala malat dong. Terwijl uno dong. So de kwe kunuk ba. So de kwe kunu na fanaf ina famiri ay bigeng so ay bige ina famiri. Mina nga yus dong, mina nga yugo tanga 6e klas. Ma yutang ontwikkel isref godoro tapanet of do omensa ni vroep itang score isref godoro mi ook toe. Maar da omovunu sa slag 1998 na universiteit aten sa telefoon ibega telesur gogo potcoin fugo bel via gwawaland aten atama slag. Tok dan mina nga yu geboren in a tempe bel video call etakanga smata Zwitserland. Dat you want vergelijk als studie van omofi dat nga diview. No, dan mi kan teka ervaring. Sa mi omo lopen op in de jaren mi kan teki. Maar mi no man go tek a kennis voor mi omo sa lopen op. IT jaar lang ama beb studeer sa watak 1 en 2. IT jaar lang ama beb kisa bevestiging voor sabi sa na de head di ang aso. IT jaar lang tegenwoordig mi man na binnen 2-3 day. Binnen 2-3 days in malaria sa yu grandpa na yu grandma. Yu nefo sa na doctorandes. As studeer sama studeer broko o men day lang 16 na 12 jaar lang you kan follow ka studie dat noode in 6 mong in Wayari. Dus uno dong. Uno shoes reflect do matak alasan sa de may ko tego no we bribi. Wabu igi verstand to talk. Mekaw roko tot. Iwan dede kwa nga brand new verstaan. Gewoon iwan ko libida ye gwe nga bumbu verstaan. Want alasan say do na sososas mabetegi. Alasan say be bribi na sososas mabelegi voor. Nooit you brib wan san voor you srefi. Sende. Omdat itan bribi instas maleri. Sa ye leri na winst. Sa you sabi na view. Je begrijpt? Na pis dat me bewan ko opu ay gunu. Sende. Misitak boom voor funu. We vallen terug in uw eigen denken. A moment zo si man konf kon guwa rai yo bigetak o ay na si brano na dif abop na bravo test na so. Dat yo bigen bari terwijl na datin bari. Draya camera day na shim fesi day arka boskopu. Huh? Dry a camera day no shim fesi. Salam alaikum mamaru. Isabi tok dry a camera day na shim fesi day yera boskopu. Don't hate the messenger. Listen to the message. Old pirates, yes, they were by, sold us to the merchant ship. Minutes after they took I from the bottomless pit.
'cause my hand was built strong by the hand of the Almighty. He forward the new generation triumphantly. Zo meteen Frankrijk tegen Engeland, toch? Won't you help me sing this song of freedom? It's all I ever have. Redemption song. This na amor krimos kopo. Emancipate yourself from mental slavery. None but ourselves can free our mind. 'Cause no fear for atomic energy. 'Cause none of them can stop the time. How long, how long, how long shall they kill our prophets? Why you stay aside and look? Ooh, some say it's just a part of it. We got to fulfill the book. Ooh, won't you help me sing? Frankrijk, Engeland, 3-1. Au revoir.